Dobar dan, dragi moji. Evo, moje ime je Branka. Vlasnica sam Joyful Life centra, edukator, motivator, Wingway, NLP, coach i učiteljica. Eto, to je onako ukratko o meni. Zašto sam željela snimiti danas ovaj video? Prvenstveno iz razloga toga jer vam želim ispričati tko sam ja i da sad ne pomislite da u moru objava na Facebooku, u moru objava na YouTubeu sa istom tematikom, a jedanput eto tako iskočila je neka Branka koja priča isto tako neke slične priče. Druga stvar koju sam željela reći je da sve što vam pričam se temelji prvenstveno na iskustvu, a onda nakon svega toga na edukacijama, na pročitanim knjigama, bilo je jako puno knjiga, na razgovorima sa stručnjacima i tako dalje. Kao prvo, 36 godina radim u školi i vjerujte mi, jako dobro malo zbrojite, vidjet ćete da je to 9 generacija već sad odraslih ljudi, neki su čak i roditelji i susreću se sa svim onim što nekad Branka davno pričala, a sad odjedanput Isuse Kriste, našli smo pred svim tim izazovima o kojima smo nekad ranije slušali i mislili smo da Branka priča eto tako svoje neke bajke. 25 godina radila sam za organizaciju Vladimir Nazor, to je organizacija koja se bavi proljetovanjima, zimovanjima, ljetovanjima djece i mladih. I tu sam imala, ako dobro razmislim, priliku susreti sa nešto više od 1000 adolescenata. Zašto adolescenata? Zato što većina mojih kolega koji su tada radili sa mnom je bilo ono, ajde Branka, molim te, ti ovo su idealna bića za tebe, ti ćeš s njima puno lakše izaći na kraj. Što sama riječ govori da adolescenti nisu baš djeca s kojom se većina ljudi može uhvatiti u koštac. Vjerujte mi, na svim tim druženjima gdje sam radila i kao voditelj, i kao animator, i kao kasnije kao dovoljno stručna osoba i kao pedagoški voditelj, uspjela sam upoznati sve čari koje adolescentski period nosi sa sobom iz razloga toga što su u trenucima kad malci nisu sa roditeljima, onda iz njih izlazi sve ono što inače ne bi izašlo, dakle ona njihova prava istina, prave traume, pravi problemi. Pa prema tome smatram se dovoljno educiranom da mogu pričati na svojim radionicama u svom Joyful Life centru i o njihovim depresijama, i o njihovim sklonostima kao ovisnošću, a i čak i u susretu sa ovisnošću. Tako da nije samo ja sad nešto pametujem, nego eto tako proživjeh to. No međutim, nisam samo proživjela sa tuđom djecom. Ja sam prije 32 godine postala roditelj i to kao prvo vrlo brzo samohrani roditelj, s obzirom da su neki odlučili da je roditeljstvo za njih malo preveliki izazov. Tako da sam ja sa svojim sinom koračala od maltene prvih koraka, prvog plaća pa do godina i uspjela sam isprobati isto tako sve. Moj sin je bio buntovnik od prvog trenutka, valjda, od kad je ugledao ovaj svijet. A ja sam bila jedan od onih roditelja koji je silno se trudio biti kontra svega onoga što su bili moji roditelji, a to je bilo autoritativni, strogi, nepopustljivi i tako dalje. Tako da sam ja svom sinu dopuštala da on svijet istražuje na svoj način, na svoj primjereni način. No međutim, što se dogodilo? Sve to skupa klapalo i sve to bilo jako ok do trenutka dok nismo ušli u fazu adolescencije, odnosno možda malo kasnije, kada je moj sin pokušao pobiti sve ono lijepo, sve ono divno i krasno što sam ja uspjela s njim odrazgovarati i uletio je u društvo koje je za njega u tom trenutku bilo jako interesantno, no međutim na svu žalost to je bilo društvo ovisnika o alkoholu, ovisnika o opijatima, ovisnika o prekrasnim ponašanjima, tako da vjerujte mi, prošla sam i krađu, i laganje, i ovisnost o opijatima i strahove i traume koje nose sve skupa i njegovo samoranjavanje i njegovu depresiju i sve čari koje nosi jedno lošije adolescentsko ponašanje.
Prema tome, vjerujte mi, stvarno na svojim radionicama i na svojim predavanjima pričam stvarno i iz osobnog iskustva. Da bi uspjela to što lakše preživjeti, stvarno je iza mene jako puno edukacija, puno pročitanih knjiga i puno razgovora sa stručnjacima, jer imala sam priliku doći u susret sa većinom stručnjaka radeći i neke emisije za obrazovni program Hrvatske televizije. Stoga, dragi moji roditelji, nemojte se sramiti. Svi mi želimo biti najuspješniji roditelji, svi mi u trenutku kad nam se bebe rode želimo biti idealni, želimo da to sve bude onako lijepo i ružičasto, ali uvijek postoje one ali i one 3 točkice. Kažem vam ponovo, ne sramite se. Joyful Life Centar je centar u kojem stvarno možete bez imalo srama doći porazgovarati, nitko vas neće ni osuđivati, ni prosuđivati, ni pokazivati prstom, i ono što vam ja želim pružiti je da se u Joyful Life Centru osjećate vrlo ugodno, da uz pomoć nekih alata koje ja na svu žalost u tom trenutku kad je moj sin bio u periodu adolescencije nisam znala, što lakše protrčite kroz period koji se zove adolescencija, jer biti roditelj u adolescentskom periodu nije nimalo ni lako, ni jednostavno, i vjerujem da se u današnjim vremenima susrećete sa još više problema nego što sam se susretala ja. Pa eto tako, sa punim veseljem vas očekujem 15. ožujka u 19 sati u Joyful Life centru u Biankinijevoj 17. Tema predavanja je depresija i ovisnost kod adolescenata, pa ako se osjetite pozvanim, željnim, znatiželjnim, moja vrata su vam otvorena, moje srce vam je otvoreno. Do tada vas lijepo pozdravljam, uživajte u ovom ostatku nedjelje, čujemo se i vidimo se.